Yes, ndongeye ndagusuhuje kandi ndongeye ndakuramukije aho uherereye hose. Ndakubwira ngo amahoro n'imigisha Imana itanga bibane nawe. Wowe udahwema kudukurikirana buri munsi n'ubundi wakoze subscribe kuri iyi YouTube channel yitwa United Street TV, uri inshuti yakadasohoka mu by'ukuri, Imana iguhe umugisha. Hanyuma nawe ukiri mushyashya n'ubwa mbere udukurikiranye kuri YouTube channel yacu, cyangwa se usanzwe udukurikirana ariko wicecekeye, ndakwinginze uyu munsi koresha uko ushoboye ugende udusigiye icyo bita subscribe. Kandi subscribe kugira ngo uje uba uwa mbere mu guhita ubona video zacu kabisa turekuye, kuko ni video zifasha mu bintu byinshi cyane. Zishobora kuba zagufasha kuba wakorera amafaranga binyuze muri betting, ariko nanone wanakwistressura cyangwa se wakirinda stress kabisa, kuko ibiganiro dutanga ni ibiganiro ushobora kwiyumvira ukituriza kabisa. So duhe subscribe rero, urabuduteye inkunga ikomeye cyane, maze ubundi dukomeze twiyubakire umuryango mugari. Ubu ngubu ubura abantu bake cyane ngo buzure abantu bagera ku 15,000. Ndakwinginze kandi aho unyuzurize 15,000 personnes kabisa. Abantu ewana bamambura 15,000 muraba muri abo ngabo, dukomeza tuzamuka mpola cyangwa se gake cyangwa se katono. Uyu munsi nagarutse ni tariki 17 z'ukwezi kwa 10 kwa 10 kwezi kwa mbere ku mwaka wa 2025. Tugarutse muri gahunda yacu yakura amafaranga muri betting. Uko bisanzwe nkuko mubimenyereye, duhera muri resultat zo ku munsi w'ejo. Bezi nkunda kubaka gatima nkakubwira nti niba wakunze analize yo kuri Premier League, byukuri Premier League ni ikintu kikuniyo niyo champion ikunze no kugora abantu benshi. Ubonye umuntu ugufasha kwanaliza Premier League neza, ibindi byo nibyo abyihorera, namwe mwabyianaliza kabisa, kuko ibindi iyo bibaye bari bitangaza, nk'ubu kudatsinda kwa Real Madrid ku munsi w'ejo ni igitangaza, ariko Premier League ni igora abantu benshi. Muri iki cyumweru rero Premier League subiramo video zacu dukoze, match zose twanalije kuri Premier League gusa. Kuri Premier League, match za Premier League, ibintu byose twavuze byabaye 100% kuri match za Premier League. So Premier League rero yananiye abantu benshi, ni cote for kuri twebwe, kuko urumva niho hari ibinyamakuru bitworohereza kubyishyura, tukabisoma, tukamenya amakuru y'abari mu ma equipe, tukamenya amakuru mu makaritsiye kabisa. So ndumva rero Premier League yaratworoheye cyane. Nejo ku munsi w'ejo niba warakunze analize naguhaye kuri match ya Manchester United, kuri match ya Brighton, nongera unagireho agatima. Ikindi kandi groupe ya VIP ndagira ngo mbamenyeshe ko ntabwo bisobanuye ngo urye umunsi ku munsi buri munsi utabona ruzi. Dore ngiyi pari twari dufite ku munsi w'ejo yari iriho double chance ya Brighton, iriho win ya Manchester United, iriho win ya Zamalek, ariko inariho win ya Real Madrid. Yishwe na Real Madrid. Aho ngaho ntabwo wakwijundi ku mwanalist, ntabwo bishoboka. Real Madrid mu rugo bw'ibintu byinshi tuba dufite ama application twishyura, dukoreramo amanalize y'abantu yo ku rwego hejuru. Ntabwo nkwanga, ntabwo nkuzi, ntabwo ngize gute, ntabwo ari ibintu byiza. Ahubwo warya buri munsi nyine ugomba kugira nyine natwe bakadukoramo, ariko icyo dukora muri hariya muri groupe ni ugukora urusimbi rwa cyangwa se betting ya kinyamwuga. Wowe ubihakana uzaze urebe uko biba bihagaze ya kinyamwuga, ku buryo byibuze uraribwa kabiri ariko nawe urye gatatu. Urabahungutse cyangwa urabahungutse ndetse cyane, kuko we numurya rimwe urabugaruje za ncuro ebyiri yakuriye, kuko urya wanakubye. Tuvuge niba ushora 10,000 kuri pari buri munsi, sibyo? Ugakora pari 5, 3 zikarya, 2 zikabyica. Tuvuze ngo 20,000 byaragiye, ariko za zindi 3 zariye, wibuka ko zaryaga 30,000. Fata 30,000 kube gatatu ni 90,000, ukuremo bisa 20 zawe z'igihombo. Ndumva rero ni ibintu bitworohera kubibara, ni ibintu bitworohera. Ntago nanjye kwizeza ngo uzajya urya buri munsi, ahubwo ndakubwira ngo ni nampamvu mbabwira mwese, nta muntu wanyuzeho ngo mubwire ngo ushora amafaranga yose. Mwese ndababwira ni ntago byemewe gushora amafaranga yose ufite cyangwa amafaranga ataro yawe ngo yashore mu rusimbi. Ku bantu bashaka ko tunabafasha kureka bino bintu, muze tubahe ubujyanama, tubaganirize, tubafashe kubivaho mu bizinukwe niba mubishaka nyine, kuko hari n'ababishaka bavuga ati byatugeza addicted ntitugitunga amafaranga. Urumva? Kandi akomva kukwizera ngo umushyire muri groupe ntabishoboye, twagufasha kubireka.
urumva. Ariko niba ushaka kwikorera betting y'ikinyamwuga nk'iyi dukora twebwe, ngwino uze tubane muri groupe ya VIP, twandikire kuri iyo nimero kabisa. Ejo mwihangane mwariwe nyine, kipa nari nabahaye ni Real Madrid ya dukoze mu nkokora kabisa, izindi zari zabikoze neza cyane kabisa. So ariko ndabizi neza nk'uyu munsi ubwo bigomba kugenda neza, ejo bikagenda neza, nenda ku cyumweru natwe bakongera bakatucapa kafimbo kabisa, kuko hambere no kwa kabiri tukabituzi ngo natwe turarasa. Champions League noneho yaje, ibintu ni imiriro, ejo ni weekend, ibintu ni imiriro, yewe muri weekend ni duhusha. So twagiye rero tuve aho ngaho muri resultats zo ku munsi w'ejo. Ngiyo nimero ushobora kutwandikiraho kuri WhatsApp, ntago ari message isanzwe, ni nimero yawe, no kutwandikira kuri WhatsApp gusa ukatubaza tese bisaba ngahe, ngo urubaza ngo bisaba ngahe, amafaranga makeya cyane ataregenda arenze, ni make cyane, ntago ndi buyavugire hano, ariko tukagufasha kabisa. Ama rero uyu munsi ntago dufite imikino myinshi cyane, ariko n'ubundi ntabwo yabura, turaza kwanaliza match zigeze muri 5 zonyine. Turahera mu gihugu cy'Ubwongereza mu gice cyaho cya kabiri, shampiyona yaho yitwa Sky Bet Championship. Ni hari schedule ikomeye cyane, hari rendezvous ikomeye cyane, iri buhuze equipe ya Burnley iraza kuba yakiriye equipe ya Sunderland. Aya ma equipe yose araza kureba uburyo ki yakika amataka, areba ko yazamuka mu cyiciro cya mbere kabisa. Kubera ko ndagira ngo umenyeshe ko mu makipe 24 akina icyiciro cya kabiri, ama equipe abiri abafite itike ya mbere abafite itike direct yerekeza mu cyiciro cya mbere, hanyuma andi ane akurikiyeho akajya muri barrage. Izi equipe rero ebyiri zigiye guhura uyu munsi wa none. Burnley iri ku mwanya wa kabiri ifite amanota 52, mu gihe Sunderland iri ku mwanya wa kane n'amanota 50. Birumvikana ko Burnley iramutse itsinze irabirushizemo ikinyuranyo cy'amanota 4 plutôt 5 hagati yayo na Sunderland, kandi irabinafasha umwanya wa mbere kuko iyo ifite amanota 53 ni Leeds United. So ahangaha rero urumva ko ni match yishinaniro cyane, aba bagabo bafite ibyo bahanganira bikomeye cyane. Kucyo wamenya rero kuri statistique cyangwa se icyo bita match previews cyangwa se ibisanzwe biranga aya ma equipe iyo yahanganye. Ikipe ya Sunderland muri match ibanza yabashije kubitsinda ikipe ya Burnley igitego 1-0. Sunderland ndakubutsa ko icyo gihe yari yanabonye carton rouge yabonetse ku munota wa 85. Urumva icyo kintu, ariko babasha kuba bihagararaho batsinda ikipe ya Burnley. Urumva ikindi kandi wamenya Sunderland ibintu byo gutsinda ku kibuga cya Burnley ibiheruka mu mwaka wa 2019 muri Football Cup, yitsinda ibitego 3-1. Izindi match zo mu rugo Burnley yagiye yitwara neza. So ahangaha rero ndaza kugusaba Burnley gutsinda umukino cyangwa se kubunganya. Gura double chance ya Burnley iraba ikubiye neza cyane. Kuri babandi bakunda audio hejuru, wigurire both team to score cyangwa se nyine ibyo bita ngo ama equipe yose kuza kuba abona gorazo. Twagiye ku yindi match, ni mu gihugu cy'Ubutaliyani, shampiyona yaho yitwa Italian Serie A. Ni igikombe cya shampiyona mu Butaliyani bakita Scudetto. Ni ikipe ya AS Roma iraza kuba yakiri ikipe ya Genoa. Mu by'ukuri AS Roma y'iyi season nimbi cyane ko igiye gukina n'ikipe bakurikirana. Roma iri ku mwanya wa 10, hanyuma Genoa iri ku mwanya wa 11, kandi mu by'ukuri ni ibintu bitumvikana. Nago Roma rwose imitwara nabi cyane, gusa muri last meetings kabisa icyo wamenya mu mikino 5 iheruka, Roma yatsinzemo match 2, Genoa itsinda match 1, hanyuma izindi match 2 barazinganya. Nta nubwo ibitego bikunze kuba ari byinshi. Uyu mukino rero ni ibisazi aba Romani kabisa. Ariko Genoa yisezo ntago imeze nk'izindi, ntago imeze nka sezo ya 2023 je pense, niyo yatemberezaga agapira rwose ama equipe yose akakabura. Ndumva iyi Roma y'uyu munsi kabisa twayigura gutsinda umukino. Win ya Roma hano irashoboka ku rwego rwo hejuru, ariko mu rwego rw'abanyariske cyane kabisa kuri abandi babishakira odi ntoya mugure double chance yayo, ariko na win irashoboka. Twazamutse mu gihugu cy'Ubudage,
shampiyona yaho bayita Bundesliga, German Bundesliga. Ikipe ya Eintracht Frankfurt iraza kuba yakiriye ikipe ya Borussia Dortmund. Icyo wamenya nuko Eintracht Frankfurt iri muri forume za sezo kabisa, kubera ko kano kanya bagiye gukina yicaye ku mwanya wayo wa gatatu, mu gihe Dortmund yo yicariye ku mwanya wa 10. Ariko akandi statistique wamenya gakambaye cyane nuko byibuze mu mikino 5 heruka guhuza aya ma equipe yombi, ikipe ya Eintracht Frankfurt ntagizi gutsinda ikipe ya Dortmund. Iheruka kwitsinda mu mwaka 2021 kabisa, abwo yitsindaga ibitego 2-1, ariko mu yindi mikino yose yakurikiyeho igera muri 7, ikintu bakoze no kunganya mu mwaka 2023 banganya ibitego 3-3 nabwo ku kibuga cya Frankfurt, ariko Dortmund ntiratsindwa na Frankfurt. Dortmund iri kwitwara nabi yego, ariko ikintu cyitwa amateka, hari ikipe inanirindi, hari ikipe iba yarananiye iyindi. Icyakoze ibitego byo bakunda kubibona pe, ibitego barabibona ku rwego hejuru. Niyo mpamvu iyi match ndibuze kugusaba kugura over ya 2.5 goals muri uyu mukino, cyangwa se ni ibitego 3 kuzamura muri uyu mukino. Ndi kwirukanga cyane, iyo match ya gatatu ndangije kwirukanga cyane. Rero nazamutse mu gihugu cya Turukiya, hariyo ekipe yitwa Hatayspor yaza ko yakiriye Fenerbahce. Ubundi nze kugusaba plutôt Galatasaray, maze nze kugusaba Galatasaray gutsinda umukino. Turabishingira kuki? Ndabishingira koko Galatasaray gutsinda umukino, ndakwisinginze pe double chance ya Galatasaray, kubera ko iyi match yagatsinzwe na Galatasaray kuko bahagaze neza mu mikino 18 ya shampiyona bamaze gukina, bafite amanota 50. Urumva ni imikino mike, mu manota 60 yashobokaga mu mikino 18 bafite amanota 50. Urumva ni match nkeya batakaje cyane, ntago bakunda gutakaza. So Galatasaray rero aka gakipe kitwa Hatayspor ko kari ku mwanya hafi wa 18, urumva n'amanota 9 yonyine, urumva katakaje amanota agenga kuri 51. Ariko ikintu cyanteye ubwoba kuri kano gakipe, match byibuze 3 ziheruka guhuza, nushaka nako enye ziheruka guhuza Hatayspor na Galatasaray ku kibuga cya Hatayspor yabashaga kuba zose zitsinda. Urumva icyo kintu, ya zose yagiye zitsinda. Noneho na match iheruka yabereye ku kibuga cya Galatasaray, ndakwibutsa ko match sinanayirebyera, yes, ndakwibutsa ko batsinze 2-1, bagatsinze 2-1, ariko bigoranye kuko kabanze gutsinda igitego, hanyuma ikipe ya Galatasaray iza kubona penalty yo ku munota wa 40, iza kubona igitego cyo ku munota wa 80, hanyuma ku munota wa 90 baza kuba babona icyo bita peno yatewemo na Michy Batshuayi. Ariko nanone bakaba bagiye guhura na Galatasaray ifite umwata ukomeye cyane witwa hagiye sekando umuhungu wanjye Victor Osimhen. Urumva ifite ba Michy Batshuayi, Mauro Icardi. So ahangaha rero nagusaba Galatasaray guza gutsinda umukino cyangwa se kuwunganya, hanyuma waba ukunda kwifatira risk kabisa ukigurira Galatasaray gutsinda umukino. Ngiye gusoreza mu gihugu cya Portugal kabisa, hariyo shampiyona ikomeye, niyo shampiyona iryoheye amaso kuruse kabisa. Ikipe ya mbere mu gihugu cya Portugal ni ikipe yitwa Sporting Club de Portugal, ifite amanota 41 mu mikino 17. Hanyuma ikipe ya kabiri ni Porto, ifite amanota 40. Ikipe ya gatatu ni Benfica, ifite amanota 38. Bivuze ngo Benfica gutsinda match y'uyu munsi leta ifata umwanya, irahita ifata byibuze amanota 41 angana n'ikibanza cya mbere. Ni match barimo barakubana, so igiye gukina na kano gakipe ka Famalicão kabisa. Ndumva nta kindi Benfica iri buze kubikora kuko kano gakipe yaranakaboneyanye, uretse ku kano kandi mu mikino 2 heruka kubahuza muri shampiyona aka gakipe yose karayitsinze. Yewe yabereye ku kibuga cya Benfica, aka gakipe kose yose karayitsinze kabisa, imikino 2 yaherukaga. Ariko
ewana ndubona rwose Benfica iri buze kugatsinda byoroshye cyane, ndi mpamvu ndi buze kugusaba kuza kugura Benfica gutsinda umukino. Mes chers amis, ndabakunda kuko namwe mwahisemo kudukunda, ndababwiye ngo numva mvuze gutyo ujye umenya ko ari aho nsoreje Yeshua Dirune naguteguriye kuri uyu munsi, kugira ngo ushobora kujoininga group yacu ya VIP ibamo iparizi bazizewe urekiriya yeje yabyanze kuri utwandikiye unyuze kuri iyo nimero ubona kuri screen yawe. Nyigusubiriyemo ni 0794445863 hanyuma rero Imana ibarinde, ndabakunda kuko namwe mwahisemo kudukunda. Ciao ciao, muhahe muronke mu byukuri, Imana ihe imugisha imirimo yanyu y'amaboko yose.